dojka je sila nakon neadjuvantne terapije. Bih molila profesora Andriju Golubovića da nam vode predavanje. Dragi gospodari, pa ja ću probati u stvari da vam prezentujem situaciju oko veze neadjuvantne terapije za karcinom dojke i hirurgije, koja nije nikakva novina da na ovim prostorima, da kažem ljudi iz Novog Sada to vrlo dobro znaju, mi smo, ja mislim, to će vi potvrditi, pre 15 godina to krenuli, kada su se zapravo prvi radovi uopšte u tom smislu pojavili u Evropi. I vrlo brzo smo mi došli do zaključka da to zapravo ima smisla. Moram reći ono što je suština da problematike kod implementacije neadjuvantne terapije smo mi hirurzi. Jer suštinski do tada je isključivo rak dojke tretiran inicijalno samo hirurgijom, bez obzira nisam pričalo o uticajem imunohistohemije na ovo započinju terapije, tako da hirurzi su naravno imali veliki, su bili protivnici iz razloga zato što su zapravo na taj način pacijent nije više išao na operaciju, nego odlazio na drugi tretman, a onda često nisu završavali kod hirurga koji je indikovao da i otkrio sam rak. Dakle, ovo predavanje uslovljeno isključivo na tkivo dojke nakon neadjuvantne terapije. Ciljevi nisu nepoznati, to je rečeno u nekoliko navrata. Ono sa čim hirurgija nema puno veze jeste ovaj prvi, dakle, rak od uvedenih metastasa, a ovo druga dva, naravno, i tekako utiču na hirurgiju. Gde se hirurgija nalazi u pozitivnim i negativnim karakteristikama što se tiče same terapije, naravno, povećanje broja poštenih operacija i tekako ima smisla. Nakon neadjuvantne terapije, ovo druga dva ne imaju, tiču se u stvari novih terapijskih agenasa i evaluacije efektivnosti agenasa koje su primjenjeni, ali zaista operacija remeti vaskulaturu u samom tumoru i suštinski medikament koji se daje pre operacije, to u velikoj meri ima bolje nije da jednostavno daje efekt. Negativnih karakteristike je da imamo taj prvi koji je ulaganje operacija. Ove druge dva opet, odnosno sledeći nije od interesa što se tiče hirurgije, ali treći je izrazito od interesa i tiče se u stvari da neadjuvantna hemoterapija kako je hirurški zahtevnija nakon završetka iste. Takođe, ono što je od izuzetne važnosti jeste da je praktično neadjuvantna terapija ostaje jedan, kada se radi pre operacije, onda praktično imamo jednu situaciju gde su hirurške komplikacije značajno veće u odnosu na standardne procedure bez neadjuvantnih režima. Hirurške preporuke za 2019. godine su vrlo grube. One se praktično su na neki način uopštene u ovom delu gde ponekad možemo raditi neadjuvantnu terapiju, da podrazumeva potpuno ispod 5 cm i ispod 4 aksena. Čak i za te slučajeve nemamo, da kažem, obavezu da se krene sa neadjuvantnim režimom, ali zaista u tim slučajevima je moguće da dovedu da eksciziju uz dobar kozmetski efekt, dakle i poštenu operaciju. I naravno ovo previdimo od poštene bolesti kada je 5 cm primjeni tumori, kada je više od 4 pozitivne naslova. Čuvaramo svakako, ima smisla, često i omogućava hirurgiju koja inicijalno nije bilo moguće. Ono što mislim da je zaista važno jeste da hirurg, bez obzira za koga se pacijent opredeli, ali koji će izvesti operativne lečenje nakon operativne terapije, mora učestvovati u praćenju kod pacijenta od momenta koje biopsije, pa praktično sve traje i naravno to se u praksi vrlo retko dešava, ali taj hirurg mora zaista da bude verziran u sve vrste operativne zahvata, ne da ponudi vrstu operativnog lečenja samo sa kojom on je. Osnovno je zapravo da se odluči o primjeni neadjuvantne
terapije, provodili kliničko radiološkim i imunohistohemijskim karakteristikama samog tumora. O tome ste dosta slušali, pa neću širiti priču, ali u planiranju operativne zahvata, osim kliničkog nalaza magnetne rezonance, praktično se služimo isključivo histopatološkim nalazom i to sa brzo smrznutih preparata, što neretko vodi u sekundarne hirurške korekcije po pristizanju definitivnih patoloških nalaza. I to ću se osvrnuti kasnije. Šta je cilj operativnog lečenja? Pa, osnovno je, mi naravno hirurgija je lokalna terapija i to ne treba zaboraviti kao i radioterapija. I osnovno je zapravo uklanjanje celokupnog preostalog malih žlezdanog tkiva sa suficijentnim zaštitnim rugom, zdravog tkiva. Ali to naravno treba uraditi sa što manjom hirurškom traumom, manje moguće stvaranje prekomnog božijnog tkiva, koje remeti kasnije kontrole. Naravno, moraju se isključiti mogućnosti da ostaje malignog fokusa, bez obzira da li se radi o lokalocentričnim tumorima ili samo tumorima, velikim tumorima koji su ispušeni hemioterapijom. I naravno, poseban entitet, u čemu ste slušali više navrata već na ovom kongresu, jeste kompletno patokistološki odgovor, šta tada možemo odstraniti, a biti sigurni da je to pori koji ne bio smešno primjer tumor. Dakle, kompletno patokistološki odgovor jeste u stvari da patolog u toku na brzo smrznutnom preparatu ne može da da odgovor da tu ima i jedna ćelija, jer on može dati izvesne informacije o prognozi, ali nema plan lečenja pacijenta. On je naravno hrabrujući tekako, ali ne može se isključiti operativno lečenje, jer zapravo ne možemo tvrditi da se karcinom neće nikada vratiti. Ovo što ste također u više navrata ponovim da je on našao da reći kod bolesnika sa visokim gradusom preko negativnih 2%. Ovo je jedna, da tako kažem, optimistička statistika, gde se kompletan patokistološki odgovor u dojci kreće do 33%. U praksi je to manje, obično to je između 20 i 22, 23%, što je također veliki procenat. Minimalno rezidualna bolest je interesantno svega u 8% slučajeva. Dakle, ako će reagovati neadekvatni režim, reagovat će u fulu, a zapravo može reagovati do neke da dovede do umerene rezidualne bolesti, to je čak 40%, i naravno kada ne reaguje, to negdje do 20%. Ono što je još važnije jeste da je zapravo opet histološki odgovor u pozitivnim limfom odnosima čak 38%. Kako tumačimo rezultat uspešnosti postignuta ciljna hirurgijom, pa praktično treba da bude dugotrajno odsustvo od lokalnog relaksa u dojci. Termin lokalnog relaksa se neprivno koristi čak i strane onkologa, ali tako da kažem, ne bi sad širio priču o tome, vrlo je važno da stvari nazovemo pravilnim, da tako kažem, ljudima. Suština je da broj lokalnih relaksa kod iste vrste operativnog lečenja ostane isti ili u rangu dozvoljenih, bez obzira da li su oni izvedeni sa ili bez neadekvatne hemoterapije. A možda najvažniji podatak jeste zapravo da lokalni relaks uopšte ne utiče na dužinu života, jer da suštinsko je međutim pitanje da li novi tumor koji će se razviti u istoj ili drugoj dojci utiče. Naravno, mi smo vrlo brzo primetili da utičete kako neadekvatne hemoterapije na dužinu života, iako inicijalno su, da kažem, datovi potvrđivali da ima lokalni efekt, ali da nema uticaja na dužinu doživljavanja. Radovi više, kažemo, ovo su samo neki od njih da kažem, eminentnim kućima su rađeni. Dakle, ima radovi koji govore o pozitivnosti uticaja na dužinu života, kao što su očekili, a potom i ozbiljni kuće koje kažu da toga nema. Kako ćemo, ono što je bitno, da kažem, što je trebalo da postane standard i jeste postalo standard u kućama koje se ovom problematikom bave, da kažem, velike frekvencije, jeste da se izuzetno je važno, a praktično bi moralo da se pre započinje neadekvatne hemoterapije uradi magnetne rezonancije. One bi trebalo da se uradi nakon završetka neadekvatne hemoterapije, praktično poređenjem ovih snimaka, da bi se doneo praktično odluka šta će. To je ipak najprecizniji način da se dobije u vidu stanje celokupne žlezde, a pogotovo retroalarnog tonusa koliko se planira njegova rezervacija.
Što se tiče kako izgleda, da kažem, taj nalaz, mi to možemo klasifikovati, što je rekao profesor Todt, nemamo drugu mogućnost da to na neki način razvrstamo, jeste da nalaz može biti nepromenjen i tada je praktično terapijski plan kirurgije isti kao i preterapijski. Redukcija može biti od unifokalnog tumora i tada u principu razmišljamo o racionalnom izvođenju poštene operacije, na unifokalnog tumora kada idemo na plan za mastektomiju, a da li će se uraditi primarnom rekonstrukciji ili ne, zavisi od niza drugih faktora. Porast volumena primarnog tumora je moguć i tada se najčešće izvodi hirurgija, najčešće mastektomijom, a bez odlaganja primarne rekonstrukcije. I naravno, ako je primećena startna diseminacija sa primarnim tumorom, ide se na varijantu da se operacija može odložiti van optimalnog roka, sve ukoliko se radi o izocerisanom obliku, mislim da je neoprostivo da se u tim slučajima ostave izocerisan tumor bez obzira što se zapravo hirurgijom ne rešava u celini. Naravno, postoje varijante gde su pacijenti motivisani za poštenu operaciju ili mastektomiju i to u svakom slučaju treba ispoštovati. Kada operisati nakon neodjuvantne terapije, pa zapravo mi gledamo više, da tako kažem, jednu aproksimaciju da praktično protekne dovoljno vremena da se izluče maksimalne koncentracije citostatika koje bi kompromitovali procese zarastanja, ali ne previše, naravno, koje bi kompromitovalo odjuvantno onkološko lečenje. Idealno bi bilo da bi mogli izmeriti sezonske koncentracije citostatika i onda tačno odredili u konkretnom slučaju kada treba izvršiti operaciju, ali su u praksi to i drugačije dešava, preporuke su 2 do 5 nedelja, a najčešće zapravo se to dešava između 3. i 4. nedelje i podrazumevamo postoperativni oporavak od nekih mesec dana. To se lako vidi upravo na primjeru zašto tada, pa vidi se na primjeru opadanja konkretnih alfa-histoloških odgovora u odnosu na vreme operacije i završetak neodjuvantne terapije i vreme operacije. Tako da do 4 nedelje onaj kako 17%, dok su već umereniji u, da kažem, procentima, 4 do 6 nedelja optimalno, to je taj nekako 20%, a posle 6 nedelja ovaj konkretni histološki odgovor opada na 13%. Što se tiče vrsta lečenja, koliko se planira poštena operacija, mi zapravo treba da razmišljamo o veličini neoplazme koja je bila pre započinjanja terapije i mora se kloniti zapravo minimalno jednako polje u zapremiski koje tumor zauzimao pre terapije. Ukoliko je promena nepalpabina ili postavno nepalpabina, naravno moramo se rukovoditi radiološkom markacijom. Idealno je postavljanje klipsa u primarni tumor, ali idealno je bilo postavljanje klipsa u centar primarnog tumora, ukoliko on ima sferičan oblik. Posebna pažnja se kod poštenih operacija mora obratiti kod multifokalnih tumora i nešto za čega sam ja od uvek bio, a to je da se i pored toga kada patolog na brzo smrznutim preparatima da dozvolu da je tumor uklonjen u celini, da se uzmu dodatni zaštitni rugovi. To naravno zavisi od patologa i sve ostalo, ali to ne remeti, da kažem, uopšte poštenu operaciju, a i tekako znači da se pacijent uvuče u novu operaciju ukoliko dođe do dilema nakon završetka operacije i pristizanja parafinskih nalaza. Dakle, kada predlažemo poštenu operaciju, pa kada se ide u unifokalnom tumoru, od kojih je postavljena zadovoljavajuća regresija i nedvosmisleno uredimo ostanak tiroidea. Kada naravno možemo postaviti zadovoljavajući estetski efekt, kada nećemo stvoriti velike količinu ožiljnog tkiva tom intervencijom, jer ćemo na taj način vrlo često i izuzetno otežati postoperativno praćenje, vidjet ćete zašto je to tako. I po meni je idealno korišćenje preglasenih pristupa, da uopšte ne rezati po tkivu dojke iz razloga zato što je tkivu dojke bogato masnim tkivom koje je inače loše popravljeno, stvaraju se opsežne polje fibroze i masne fibroze koje na kraju niko više nije pametan u praćenju ovoga. Da ne kažem koliko smo magnetnih rezonanci i naknadno praćenju morali indikovati upravo iz tog razloga. A pokazat ću kako to izgleda na slici. Dakle, tumori koji su nepalpabili smo rekli i naravno kada pacijentima odbija mastektomiju, onda treba ići za njenu želju. Dakle, prefasivni pristupi
mogu biti prigodni praktično za bez obzira koju lokalizaciju u dojci. Obično se rezove prednjak za vrljini koriste za gornje delove, za lateralne, za gornje lateralne delove, a svi ostali, da kažem, to isto je rezu prednjak za vrljini za tumor koji se nalazi u lateralnom delu, vidi se da je količina ožnog tkiva izuzetno mala, a za donje delove koristimo rezove u inflamadnim razdane i to je, da kažem, potpuno konformno, samo malo treba uvijeti i nikako probleme. Ako planiramo mastektomiju, moramo razmišljati da li ćemo uklanjanjem žlezdanog tkiva zasigurno obezbediti jednu resekciju. Moramo jako voditi računa o stanju do kožne dojke, naskompleksa, da nema prisustva mikrobijoze i metapromena, jer te pacijenti će svakako su kandidatni za isključenje i obavljanje primarne rekonstrukcije. Zatim, da li uopšte planirati rekonstrukciju, kako s aspekta rizika od recidiva, tako i relevantnih lečenja koje mogu ugroziti ili čak obesmisliti uspešnost primarne rekonstruktivne operacije i naravno o psihološkom implikacijama mastektomije. Dakle, kada se predlaže, ja stalno insistiram na tome da pacijent mora aktivno učestvovati u odluci šta uraditi. Samo je pitanje onkološkog hirurgu, odnosno onkološki hirurg mora da predoči pacijentu sve činjenice koje se tog konkretnog pacijenta tiče. Dakle, ako je se inicijalno radilo velikom tumoru, a nije došlo do zadovoljavajuće guminske redukcije, oni su kandidatni za mastektomiju, kada se radilo o multicentričnim i ekstenzivnim multifokalnim tumoru, kada su osim primarnog tumora prisutna opsežno polje lecisa, kada je kozmetski efekt loš, se može očekivati ili kod malog volumena dojke, kada na preoperativnim magnetno rezonansnim snimcima postoje suspektni polje neoinjektivne i supraostalne dojke, i naravno kada je preostalo tkiv dojke tako teško za praćenje da se mastektomija predloži kao optimalni vid. I naravno kada pacijent insistira na mastektomiji. Ovo su stavovi koji su važni, ja mislim, recimo će mi ispraviti, jer mislim da sigurno 20 godina unazad, svi su netačni. Dakle, da su implikacije, ako zanemarimo limfome o kojima smo slušali juče, tako rekli, ja sam vidio nijedan, a nisam čak ni čuo da je neko u praksi imao jedan. Mislim, to je stvarno ekstremni efekt. Zato da je psihološki za pacijenta, bolje urediti klasičnu mastektomiju, pa je onda pacijenti ne zadovoljni sekundarnom rekonstrukcijom kakva god ona bilo, što je nonsens, da se primarna rekonstrukcija otežava lokalno praćenje klasičnim imidžingom, da je kompromitovana postoperativna regeneracija i da se primarno rekonstruisane dojke opravno završavaju ozbiljnim komplikacijama i vađenjem limfoma. Nisam preterio sa slikama, ali kažem, uraditi primarnu rekonstrukciju kod jedna mlada osoba, čak kad su dojke relativno velike volumena, može se postići sasvim zadovoljavajuća simetralizacija, ali naravno kod starijih i kod dojke koje su više trotične, to je značajno teže. Dakle, nakon supstutne mastektomije sa primarnom rekonstrukcijom, prisustvo lokalnih recidiva se otkriva čak samih fizikalnih pregledom, da ne kažem jednim prostim imidžingom, jer implant se ne nalazi u predelu gde je bio tumor, nego zapravo u onkološki sterilni prostor. Kratko ću se osvrnuti na jučerašnje predavanje profesora Vakčana. Dakle, autologne rekonstrukcije po traženju lokalnih recidiva su mnogo komplikovanije od primarnih rekonstrukcija implantica. Kada apsolutno nema smisla planirati suputne mastektomije sa primarnom rekonstrukcijom, pa ukoliko su prisutni proti znaci mikrobioze kože, nakon kompleksa i metakolnih kožnih metapromena, ako postoji infiltracija mišića koji su neophodni za rekonstrukciju. Zatim, ako se planira adjuvantna onkološka terapija, prvenstveno sistemska i to kratko agresivnog oblika i u kratkom roku, što naravno dugačak postoperativni period omogućava, ukoliko pacijentkinja odbija primarnu rekonstrukciju, ali ne da je hirurg odbija, i svi drugi razlozi, kao što su životno do pridružene bolesti, alergije, prisustvo dojenja metastaza, zapravo stvaraju relativne kontraindikacije. I još jedna stvar je vezana za ovo bitno, da ako se već ne radi primarna rekonstrukcija,
nakon supkutane mastektomije može se izvesti na taj način da se ne počuvaju flapovi na komplekse, da se sačuvaju za sekundarnu rekonstrukciju. Što se tiče lokalnih preživljavanja, 5-godišnjih preživljavanja i što se tiče supkutane mastektomije bez konzervacije bradavica kompleksa i sa konzervacijom, sa ili bez radioterapije, kao i poštene operacije dojke sa radioterapije praktično nema značajnih statističkih razlika kako u lokalnim recidivom, tako i u preživljavanju. Bilateralna mastektomija, osim bilateralnih karcinoma, pacijenti ne biraju iz nekoliko razloga, ali možda su ovo najčešće, dakle strah od pojave tumora u drugoj dojci, rizik od nastanka decisivne invazivnog karcinoma, konkularne dojke, što je u praksi jako retko, ali da kažem psihološki efekt je kod tih pacijentima naročito izražen, želje za simetrizacijom što nije sporno i naravno mogućnost lakšeg praćenja obe dojke. Žena koja je skoro operisana, dakle urađena je sa izrazito protečnim dojkama, koja je urađena zbog multicentrične neodnatne terapije desne dojke, a druga dojka izrazito protečna, teška za praćenje i, da kažem, sama žena odlučila da se uradi, da kažem, operacije sa druge strane. Bilateralne supkutane mastektomije su to plastavnih imuniteta. Profilaktičke, mislim da će ovdje pričati Evropa puno, ali ono što je bitno za hirurga, mnogo su bezbednije, lakše za izvođenje, nema nikakve hemioterapije. Učestalost komplikacija statistički značajan samo se javlja kao primjer neadekvatnu terapiju supkutane mastektomijom i ona je zaista bila 15,5% za razliku od nekih žena koje nisu primjere neadekvatnu terapiju. Broj komplikacija je velik, reći sam 27%, ali je težina komplikacija jer uglavnom se radi o lakšim komplikacijama i one koje završavaju eksplantacijom proteze se u principu toleriše do 4%. Osim drugih faktora, možda najvažniji i objektivni parametri koji tolere komplikacije su gojaznost, starije životno doba, pušenje i diabetes. Ja ću reći, mislio sam da menjam ovaj slajd posle jučerašnjeg predavanja profesora Kota, ali onda me u stvari njegovo predavanje nateralo da ga sačuvam. Pretpostavljam da ste slušali njegove učevile iz predavanja. Dakle, kada bi mogo da obezbedi su bilateralne supkutane mastektomije sa prinudnim rekonstrukcijama, samo malo manje intervalne i traumatične, mislim da bi najvećem broju pacijenta predložio ovu hirurgiju, bez obzira da li je ona nakon neadjuvantne ili bez neadjuvantne hirurgije, naročito se odnosi na mlađe pacijentkinje i naročito se odnosi na fokalno, odnosno centričnu tumore. Na taj način bih uštedeo najveći broja dijagnostičkih i radioloških dilema u mogućnosti, brojne ponavljanje izličnih procedure, kolovakum, biopsije, kao i veliki broj radioterapijskih procedura nakon poslednjih zahvata ili mastektomija, a u tom smislu veliki pomoć u odluci u vrsti operacije koju dobijemo od samih pacijenta i te mi se zahvaljujem na pametnom. Ja bih volio da eventualno ima neko pitanje o njoj za posljednje. Da li imamo neko pitanje? Mogu ja jedno jako teško. Dosta se priča u budućnosti nakon PCR-a kod neadjuvantne dojke da će se raditi ekstenzivna vakuum asistirana core biopsija. Kakav je vaš komentar? Da se ne okreće. Jedno drugo pitanje koje je odgovor na ovo pitanje. Tim smisla, mislim da ima smisla, da li su te ćelije zapravo samo u spavu, kao što se može zaključiti na osnovu konkretnih istočnih odgovora i procena opada u odnosu na vreme kada je neadjuvantna terapija završena. To je stvar koje možda treba tražiti zapravo rešenje. Ali ja sam to spominjao i radioterapeutima,
vezane za ovo, pa neću odužiti. Dakle, zašto zračiti dojke koji ima kompletan histološki odgovor na neurološke terapije, kada su mi klonili tkivo, dakle, uzeli uzorku ispod retrovagalne, imamo tvoj prvo količina tkiva, mislim, znamo u 20 da je to količina tkiva možda neki 1,2% u volumenu. I suštinski, kako se zove, već je uzeti dovoljan uzorak, od čega to tkivo treba sad dodatno zračiti, a svedoci smo da se to dešava. Tako da mislim da prvo ispričamo zračenje, a onda ćemo ovo zračiti. Hvala lepo, da li još neko ima među vremenom neko pitanje? Ako nema, hvala Andrija još jedno. Hvala se Boževiću. Ja bih zamolio profesor Potateljnika Picu da nam izneše svoj rad o proceni značaja istraživanja troškog odgovora na neadekvatnu sistemsku terapiju u bolesnici sa karcinomom.